tekstu poznatого bulharskog dramskog pisatelja Hrista Bojčeva u neadekvatnih uslovijov za pririchtovanje i vyvodzenie predstaví, jaký panujú u ruským kulturnim centre, režisér Zvonimir Pavlović privodzi ku koncu pririchtovanje svojho novого dramskog čada, predstavi orkester Titanic. Jak i u prešlim i do toho projektu Pavlović uvedol do teatru i novih glumcoh, takzvanih naturščikoh. Ja prvi raz glumim u predstavi. Režiser Zvone fantastični, znači zadovoljni sam, što mi pomaha i posle predstavi, ostao me do poznih hodzinov. I zadovoljni sam, u kažem slučaju, i ljubel bi nastaviti zaš še baviti z glumu. I mne tiž tak perši raz, že glumim u takej predstavi i že perši raz robim s režiserom Zvonetom Pavlovićom, ktorý u suštini bar dobri režiser, veľo pomáha, veľo še zaklada za svojich glumcoch, zaklada še za veľi stvari da nam pomohne da co lješćejše zvladame i trajemu i všetky to ti poteškoći co idu u tim perši raz u glumenju u suštini u jednej predstavi, takže iskustvo sigurno fascinantne. Popri novih ruskih glumcov Pavlovićov novi projekt buduju i navolajmi ih stari ljebo našej teatralnej publiki už poznati glumci. Toho roku możemy očekovat celkom novu predstavu, to i za nas troška celkom nove, takže bude všelijak i za publiku, veľa dinamičnejše i može očekovat veľa veci šmichu. Jak i zvyčajno, Zvone napravili jakož i nezvyčajnú predstavu, ktorú musím preporučiť s patračom, zato že i keď domáci že dacu znace, my vam dokažeme, že to nie tak. Думам, že publika treba da príde zaopatriť predstavu, bo je interesantná, dynamičná, bude im trimať povāhu i má svoje poručenie. Zakončil som 2 fakultety. Až som bol i na robí, a to si najväčší univerzitet u živoce. A teraz tu hnijem jak načalnik tej u stranej stanici. Того roku Bojčev прийшов в наш оркестр. Конечно, Bojčev. Trebalo buď prešloho roku, či toho tam, ale v okracii pripovedka ni o čim, slučuje še nigdje, to tých, ktorí bavia jak charakteri, oni praktično idem glumja, že glumja. I to je jedna urovňa, že še konečno všetko toto rozpadne, toto, co se volá scéna, ostane len holi múry tu se bavíme, a keď budeme tak na nejakej normálnej scény baviť, bitko še celý tam teatr zvali, alebo še rozpadne. Takže tota vizura taka, jaka je, veci pasmova, naokolo ono šmišne. Može biti da to bude šmejac, ali posle toho šmihu, napevno, že ostane tako zhorkave u ustoh, jak še hovari, i že treba, zašto treba veľa rozdumovať, keď ľudia príjmati z moje predstavy. Premijera novого dramskog vytvorenia Zvonimira Pavlovića najvjerojatnejšie bude u prostorioch Ruského kulturného centru na samim počatku mešaca apríla, a svoj nastup planujú i za dramski memorial Petra Rizniča Djadji. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Februara u elektronskej formi na internetu objavena perša knjižka aforizmov po-ruski autora Mirka Hornjaka z Kerestura. Aforizmi piše akvari už da z 20 roki, a u realizaciji toho projektu mu pomogli dobri i česni ljudze. Ženski period kuz veci šljebodnoho času, inspiracija na urovnju i od oktobra po december zaznačeni najkreativnejši aforizmi, kotri autor Mirko konječno nadumal podzelic zo širšu publiku. Knjižku Voliš puknut od šmihu jak puknut mentalno vidal prave u tej specifičnej, ale u nješkajšim čaše nje i njezvičajnej formi elektronskej na internetu. Pričini jest až 3, pretože bude besplatna, ljehko do njej dojsť, a treca. Ja mám jednu knižku vydatu 2008 roku, Magiju vydal Ruske slovovek Hiža.
veľká väčšina tých písňoch bola od 6 do 15 roky stará. To bola, tá knižka bola s písňami. Teraz ja keď sebe študíram, že by mi to tá knižka musela vysť, keď by mal okolo 60 rokov, dúfam, že som nedosť nadúmaný sebe to luxus napraviť, že by mi každý 1,5 milión roka knižka vyšla, ktorú už mám porychtané i už mám napísané. Hvariš žime, ši ostal bez roboti, odnosno njemaš roboti sezonske tedy, ali ši nje ostal bez inspiraciji. Co te inspiruje, že biš pisal aforizmi? A za počiatok ľudská hlúposť, rušajúci od sebe po jedných, ktorých nesábať spomínať. V hlavnom ľudia, čo prepoznajú. Vôbšte, jak ráno staneš, otvoríš, zakúkneš do počelára, vidíš, že to nie je dobre. Zapálíš televízor, vidíš, že to nie je dobre. Pôjdeš robiť, vidíš, že to nie je dobre. Patríš ľuďoch kolo sebe, vidíš, že nečustvujú dobre. Pôjdeš, patríš plakáty, kojzejaky, vidíš ruské manifestácie, vidíš, že sú jedni tie istí. Sféra, vôbšte, sféra družstva. To evidentno ľudia postekali zo zvalalu, ľudia nahnívaní, ľudia nemajú peniaze, nemajú dzeky. Jak da ty ostaneš normálny? Ja mám toto šťastie i zadovoljstvo, že to na nejaký spôsob znam preruciť na papier. Дзакуючи інтернету, Шеліяк і Міркові, у такій формі годнію причитати шицьки у нас, але і у швецецо і бул авторов ціль. Но скоре, як ju na domace pogledať i prečítať na internetu, Mirko spozorjuje. U knižky je nejaké vulgarnosti i také nejaké stvari i ja by zamodlil ľuďoch i mládež, ja to mládež rachujem mladších od 666 rokov, že by to nesluchali, že by to nepočítali, pretože to negatívno džistvuje vidieť na internetu. Keď píše 18+, to znači, že je namenjená ľuďom, ktorí popod 18 roky, že by to nechasnovali. Ktorá fajta humoru apsolútno nikda nepostojalo, to čarný humor, ktorú povedzme jeden Monty Python pred 50 rokami počal robiť, išiel šesu neprevozizení. Simpsonov všetky patra to prepolne so čarným humorom, lebo South Park jedino miru snaci nám definitívno 50 roky nedosť, že by sme toto púšťali do svojich médií. Nechyba, že zešatky, stotky, milióny po Švédce toto patra. Nie. My še zavreme jak galetky, toto je, máme, že stvarno, keď še zavreme jak hušenici, že vyletneme raz i postaneme motili. Nie, staneme zavarti. Evo, darujem vám pár falaty. Hoće ľubov daruje, a ne žiča, všelijak ju treba vrátiť. Co u Srbiji dobra vistka? Dobra vistka to keď ráno stane, že čuješ len jednu podlú vistku. Nelámce lavočky u parku, bo na jutri nebudete mať zachodziť piť i drogy radše. Jak pri kuroch, tak i pri ženoch. Perša i stehna delikates. Pol Srbiji žije bez banky u kišenky, a keresturci žijú bez banky u ovaľa. Da rašajni na uhlje nemôžeš zohrať. Uglavnom duje vitor, keď dlhšie stojíš na uhlje. Keď sa zvláda chorota i musíš ležať, buď zadovoľný, keď si noša pomarančata a nie kvece. Absurdne, že hlupí ľudia mudrujú. A darujem vám jeden absolútno nový, ktorý vidíte u sledujúcej knižky. Dosť aktuálny. Zachodná Ukrajina nepripoznáva Rusnácov jak naciju, a vostočná Ukrajina nepripoznáva Ukrajinu jak državu. A kedy nová vidie? Keď pôjde všetko po pláne, jak spada, naslov novej knižky neznám, ale mám dobrú zeku, že by vyšla u júnu, piatok 13. na 13 hodiny 13 minút.
Eksperimentujúci so rozličnými umetnickými formami i podobovými technikami, Prez 50 roky svojej tvorčej kariéry Silvester Makaj stvoril vlastnú bohatú kolekciu maľunkoch, grafikoch, linorezoch, ilustrácioch i vinetoch a tiež i skulptúroch zo švajzovaného i kovaného metalu i zo dreva. Najreprezentatívnejší svoje diela Makaj 12. marca vyložil u Podobovej galérii Kultúrneho centru u Verbaše. Tota výstava za mňa veľa znači, bo u samim otveranju bolo naglašene, že 50-ročna je. Takže tu naiste bolo veľa roboty i njedem toto, ali bolo i veľa vyhľadovanja, bo ja nie robim nič na pamäť, ale perše še pošvecim vyhľadovanju, preciznomu rozdumovanju o švidskim, o calim sklopu u skulpturi dumam, ali takisto i na maľunku. Ja še trudim, že bim na sigurno išao, ne da probujem tada već rucima, već kad druge berem, znači intenzivno še pošvecujem tomu maľunku, lebo tej skulpturi. U svojej vkupnej umetnosti on stojí na stanovisku tradícijnej umetnosti, bo ona ostáva vierna maľarskej schopnosti na platnu i klasičnej figurácii u skulptorstve, bez tých elementov súčasnej umetnosti, jaký nachodzíme u video umetnosti, pop artu, lebo napríklad u konceptuálnej umetnosti. Ona preferuje segmenty naturalizma, animalizma, anarchizma, symbolizma až i elementy etnoumetnosti, u ktorej on úspešno, mriovo, ale koncepcijno jasno zjedňuje realizem i nadrealizem, to jest konkrétne i abstraktné maľarstvo na fundamentu mocného vizualizma, šmelej imaginácii i bohatého kolorita. Vyznačala na otveranju výstavy Makajových dieloch magisterka filozofii Valentina Čizmar. Bez ohľadu na materijal, na ktorým pravi, lebo zo ktorého pravi svoje umetnické dielo, Makaj prvenstveno maľar, pretože všetko počína od skicoch i narysoch, ktorú poznejšie rozrabia lebo do skulptúry, lebo do maľunkov. Ja prvenstveno podobovi pedagog. Znači, robil som veľa roky so decmi i već kad som videl, že co je dobre u mojim vykladanju. Keď som im dal, že bi robili, napríklad, so farbamiljem, to im dosadzelo. Keď som im dal so slajbasom da robia, isto im dosadzelo. Znači, bol som primušeni vyhľadovac novi tehniki za njih, za mne neboli novi, ali za njih novi tehniki, že bi oni robili daco, chcel bim povest s rukami svojima, jako zanat dajaki. Zeše robi. Već sam uvedol linorez, karton grafiku i drugi tak obliki, i vajanje isto tak, z midla sme praveli, z dreva sme praveli, i co ja znam ešte, z paperu sme robili i tak dalje. A toto, že ja še već naviknul na toto vyhľadovanie i ne môžem se otarnúť za to. To ostalo navikli u mne, že bym coška nové stvoril, vše nové coška. Ktoré vám vašo čado najmilše? Ja mám bardzo veľa čada. Tých, co ste narajzovali, namaľovali, lebo napravili? A prvenstveno ja še pošvecil najvecej skulptorstvu, jako mi to najbliže še me vidi. Po 3 dimenzije 3, ali 2 ali 2. Hej. To jedno, a druge, poneže sam u životu mal nahodu uz metalec, bo sam vyučoval remeslo metalske, da mi to teraz dobre prišlo, že bim pohasnoval u tih rokov i poteraz i švajzovanje, i skravanje, i krivenje, i brušenje i tak dalje, i tak dalje. A najmilše mi i najnovše, toto pšičok tu za nami, co še vola po srpski njuškalo, a po našim, ne znam, manji poveže, ja bi se volalo. Bars mu široke polje interesovanja i Bars je rižni tehniki kasnuje i sad je uspješni. Jedna od najlepših izložbi u zadnje vrijeme kod nas ovdje.
svaka mu čast, zaista. Meni je baš drago i što je on čita taj svoj opus ovdje predstavio, jer jedino na taj način možemo da vidimo jedan presjek cjelokupnog rada jednog stvaraoca. I ovo je zaista jedno prijatno veče u Vrbasu. Макар и потераз отримал 34 самостојни и веќе як 20 колективни вистави, а на теј остатњеј, вербаскеј, нашчевителјом подаровал окрем вистави и прикладники своји збирки писњох ступа, która објавена на сербским јазику, а ktorу на вистави со красным висловом представила jeho дзивка Наташа. Макар и ова самостојна вистава у галерiji Вербаского културного центру буде отворена по конец мешаца. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Slikarstvo i uopšte umetnost bi trebalo da bude u najvećoj meri traganje. Jer vi u principu uvek ispred sebe imate masu stvari koje su nepoznate. To jeste uvek jedna avantura od nečega što je u početku bio format, da sada ga treba osmisliti u tom smislu gde vi tragate za nekakvom svojom istinom. Ja ne patim od kolektivnih i opštih istina, to se prepušta političarima i ovim intelektualcima opšte prakse. Ja sam tu, imam osjećaj vrlo skroman i trudim se da budem korektan na prvom mjestu prema sebi u tom traganju prema svojoj maloj, možda nikakvoj, ali možda istini. Sticam okolnosti pre, sad već ne znam, 5-6 godina. Evo, obreo sam se u Subotici, što i nije tako loše, s obzirom da je moj život i ambijent u Somboru de facto postao nemoguć. U Subotici trenutno stanujem i normalno slikam i radim, tako da za ovaj period koliko sam ovde mogu reći da sam daleko zadovoljniji nego u Somboru. Ipak ovo malo više liči na grad, što je, čini mi se, za kompletnu sferu umetnosti bitnije i vrlo bitno. Tako da, kako će se cela ova stvar razvijati, to ćemo videti, to ne mogu da predvidim.
Ja, Eugen Treci Hvarin, 25. 1955, točno na 19 hodin i 30 minuti zakukurikali kohuti, dzekujuci nasam pred duhu, a veselu, zakončil som Akademiju primenjenih umetnostov u Beograde, diplomoval som 1981 roku po starim, 1984 roku po novim kalendaru, ale ani jeden nie točni. Po mojim kalendaru Akademiju som zakončil pred veľovece rokami. Masa sveta i koje ja poznajem su u samoizolaciji. I onda to je ne za moju struku, to je za analizu nekih drugih struka, gde vi počnete da vodite paralelne živote, gde ste vi prinuđeni da konstruišete neke svoje svetove koji su za nijansu lepši, bolji, suštinski i kvalitetni kada se vi pitate o tim stvarima. Tako da imate velikim delom to bežanje od ove prave stvarnosti i ljudi se okreću ručnom radu, okreću se slikanju i ko treba i ko ne treba. Što se mene tiče, to nije loše, to je to hvatanje za slamku gde ljudi žele da sačuvaju zdrav razum. I onda nalaze tako nije to čak više ni hobi, to je neka autoterapija koja će im priuštiti malo sreće, radosti, zadovoljstva i što je isto bitno, realizovat će se, što je jako bitno. Tako da je to jedan čudan ambijent, pomalo nadrealan i on zaslužuje ne jednu, nego stotine ozbiljnih emisija gde bi se probalo, iako ja verujem da ima, ja medije ne pratim, tako da ne znam, ali verovatno ima pokuša da se odgonetne. Ovdje su uvek nekakve krize i vjerojatno na neko konačno, finalno putovanje ću otići iz krize. Ali možda je dobra stvar tog našeg sklopa unutrašnjeg da sve što je bilo nekada poprima šarm i ima nekakvu lepotu. I onda kad uvek govorimo o nekim prošlim vremenima, mi ih se sa nostalgijom sećamo. Tako da i na ovo vaše pitanje imam osjećaj da sam možda bio više spreman da se igra. Iako slikarstvo i kompletna sfera umetnosti jeste jedna velika igra, daleko ozbiljnija nego dečija igra, ali imam osjećaj da sam bio za nijansu slobodniji u tom smislu da radim i scenografiju i da se tu pred kamerama uspešno ili manje uspešno igramo nekih stvari u sferi estetike, jer je i sam film estetika. Tako da, verovatno deo odlazi i na sve veće godine, tako da, iako ja mislim da i dan danas mogu da se otkačim i da se ceo predam nekakvoj ideji, ali bojim se da, sem kad si zaključan u ateljeu ili u sobi slikaš, da kad pogledate oko sebe da je sve manje kvalitetnih, uslovno rečeno, igara. Ili bre špevo matrom vešti, sve on to rekao da je čuo. Nemam pojma, nešto na gazda. Ne. Nešto na V. Vuz! Tako neko. Što ćete vuz? Kakvi mesto vuz?
svašta njemu pada na glavu. Ma ništa ja ne vidim. Čekajte, ako je opet, hoću ja da vidim šta je to. Šta je sad s vama? Tako smo lepo sedeli, šta? Šta gledate vi? Ne znate vi šta gledate? Šta gledate? Pa vi ne znate šta gledate, jel? Ovaj nas je sve nasankao, lepo društvo, jeli, ha? Mora našao 3 budale povuče za nos. Pravu ste, za nos u povrćinu! Ne dam se uvući u takve intrige, ja se čuvam sumnjivi stvari. Putovanju za Nanci je pa govorio o tim našim čežnjama, našim streljenjima, našoj nekoj, tim nekim imaginarnim putevima i putovanjima iz mašte. Otuda i verovatno podsvesno izabran grad koji je na kraju kontinenta, dakle, gledano očima običnog čoveka veoma daleko. I ta ljudska potreba da mašta, s obzirom da je planeta sve manja, manje više nam je uglavnom sve poznato, taj segment polako nestaje, taj koji je delom pripada sferi mašte. I to je jedna dimenzija, a druga je opet ta nemogućnost da se pokrenemo sa mesta, te otuda ta jedna isprazna priča i ta pomalo zastrašujuća nemoć da budemo aktiv i da krenemo ka nekakvom cilju ili ciljevima, jednostavno da se potpuno slobodno upustimo u jednu avanturu traganja, traženja nečega što je imaginarno, bar u početku. Tamo nema ničega! Molim, nešto ste rekli? Nema toga, deda, sedite! Molim, rekao je nema voza i ne znamo šta je to, sedite! Molim, šta molim, pustiš mu materiju! Nema voza! Ja se trudim da imam jedan poluvojnički režim, do 8 moram ustati i onda ja gledam tu oko 9 da slikam, pauza za ručak, pa opet slikanje, tako posle operacije više, uglavnom se radio do ponoći, ali sad posle operacije je to malo drugačija priča, tu negde do 9, 10 radim. Ali u principu, kada je slikarstvo u pitanju i ovaj vaš medij, to bojim se da nije preterano kompatibilno, jer ljudima slikarstvo, mislim na postupak, na rad, je potpuno neinteresantan. Znate, to sednete, pustite koren i radite dok ne obavite posao, odu meseci. Tako da za razliku od nekih drugih zanimanja kao što su glumački i tako, koji su puni anegdota, nekakvog šarma manjeg ili većeg, ovde ja ne mislim da toga ima. To je sasvim drugačija struktura posla, isto važi, pretpostavljam, i za vajare. Kažem, tu se uhvatite posla i verovatno sa strane gledano je svaki dan isti kao jajetu. U ovom ambijentu meni je vrlo žao što mi očigledno nismo nikad spremni da govorimo o ambijentu. Ambijent je dominanta.
Vi kada napravite dobar ambijent, vama onda i pojedinci mogu da se razvijaju u prirodnom, jednom kvalitetnom ambijentu kao i svaka biljka. Vi promašite mesto za biljku, ona će uginuti. A što mislite tek sa ljudima? I žao mi je što nemamo snage o tome da govorimo, tako da u ovakvom ambijentu je vrlo teško praviti planove. Na kraju ovdje je sve problematično i sve je diskutabilno. Šta znači recimo u ovakvom ambijentu imati karijeru? Pa bili vi glumac, reditelj, vajar, slikar. Šta znači uopšte to? Bojim se ništa. Tako da je vrlo teško razmišljati unapred. Uglavnom ovdje vidite i sami ljudi funkcionišu dan za danom, što je strašno, moram priznati. Zašto mi recimo nismo imali nadrealizma kao ozbiljnog pokreta? Verovatno moguće i zato što mi već jako dugo vodimo prave nadrealne živote. Šlus, kat! Mora da je lepše u tom vozu i na tom putu nego ovde kod nas. Neću više da budem špijun. Neću više da budem ni gostioničar. Hoću i ja na put. Hoću i ja da se vozim drugom klasom voza. Sportske društvo Rusin z Ruskого Kerestúra je jedno z najčislenších u Vojvodini. U ramikoh toho društva še nahodza 10 sportski klubi i preto jedna z najčustviteljnejších funkcijoh prave mesto predsjedatelja društva. Janko Homa na tej funkciji bol u 6 mandatoh i po jeho slovoh klubi u tim periodu nje mali vekši problemi u funkcionovanju, až organizovani seminari i turniri u sportoh kotri nje zastupeni u društve. Probujeme išće voći do takih novih projektov. Tu odrimani jedan međunarodni turnir za jiu-jitsu, prez ljeto isto še da se rahuje turnir međunarodni odbojki, už uhodzi do 4. roku odrimovanja i nažalj jedino jedna co nje mož znači da jednoj ekipi obezbediti im stabilne finansiranje z boku, znači da to nie bude dostatočno njem za kotizaciji, za sudijski troški, za prevoz, ali da može biti opremu, da nje muša to placiti z rodiči. To ti co vodza, rukovoditelje za teraše znahodzeli, vižu obrojovali i to ti kimona, i dresi, i šorci, kopački. Dajaki znači napredovanje nič nie pošlo, ali nam že ničaj nie stagniralo. 2. marca otrimana ročna skupština Sportskog društva Rusin, na kotri vybrani novi predsjedatelj. Slovo o Draganovi Kovačevičovi, kotri po teraz bol podpredsjedatelj i trener u stolno-teniskim klubu. Moja zadumka roboti u sportskim društve perše se odnosi na jedinstvo sportskog društva. Znači, sportske društvo muši biti jedinstvene. Máme 10 klubi u sportskim društve i šitski muša funkcionisac jak jeden. Znači, nješme buc nijake izvadi u sportskim društve, nješme buc nijako odvajanja u sportskim društve, nješme buc kritikovanja
jednih lebo drugih kluboh na mestoh, gdje to nje krašnje. Už na počátku svojho mandátu Kovačevič še začal so ozbiljnima počeškoscami nasампред s financijnima, poneže u tim roku so z opštini neuplaceni sredstva. Jedni klubi už bavja znaju u marcu, mi ne zname jak to bude trebac vygurat dalje. I drugi problem máme veliki, mi poteraz mali sportského robotníka, ktorí tu boli zapošljeni, ktorí dobivali placu i ktorí všetky roboti, ktorí se odnosili na sportske društvo i na každý klub okreme robel i to funkcionisalo na isce bez jakого problema. Međutim, oni zaš toto robotne mesto utarli, takže mi tu máme jeden veliki problem, že jak to teraz bude trebať každý klub okreme da konči za sebe, lebo musíme vynajsť rešenje, že by sme našao sportského robotníka dajak placeli na inšaki spôsob z naših penježoh, ktorý sme nedobili. U opštini Kulanam mareli, že i popri nevýhodnej financijnej situaciji u kotrej še nahodzi opština, oni i nadalje budu finansovac sportski društva. Opštinska vlast je u prethodnoj godini, što se nikada sad nije desilo, svim klubovima isplatila kompletna prinadležnosti već u 11. mesecu. Normalno ove godine malo kasnimo, jednostavno zbog, kažem, loše financijske situacije u Kulskoj opštini, međutim, do kraja ove nedelje će svi klubovi biti izmjereni sa kompletnim obavezama koje ima opština prema njima, to znači sa šestomesečnim iznosom po obračunu koji su referenti sami napravili. Svi referenti u Sportskom savezu su bili radnici Sportskog saveza, a ne radnici opštine. Tako da opština nije ni mogla da im daje otkaz i niti im je to učinila. Jednostavno, zbog loše finansijske situacije u opštini Kula doneta je odluka da se ove godine ne finansiraju lični dohodci radnika Sportskog saveza, znači referenata. Po šitskim suzaci kolo 300 sportisti z Ruskого kerestura hodniše zmahać i toho roku u svojih ligoh i to dvalal predstavljac na najljepši sposob, jak i poteras.